Umva. Umva. Tegereo. Tegereo. Hallelujah. That's all. Ezineva. Subize pastor mikoro. Asigaze kudusingiriza kanya ko gusopana. Amigara barangi. Dusopane. Yani hakika. Azo umuntu akandagira undi. Ko tuzicarana nawe. Akanya kari buze imbere turakinga ntawe usohoka. Tawe pana bijya byo kunyora abandi binyunguti ngo ararize. Bagume hamwe. Cyane. Pastor arakoze ku mwanya mpaye wo kwigisha. Ja kuri Saint Daud. Nakire Daud. Abanaziri mutambuke. Abanaziri nabari abene data nabaseke binono batambuke namwene data mutambuke muze turirimbe nitumara tuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye isi yabizera. Amaraso ya Yesu yakoze ikintu gikomeye Isi yabizera. Haleluya. Hallelujah. Nibagiye gushimira hari abavandimwe babiyegereje Jire na madamu wiwe Chantal. Ndabishimiye kubana namwe twabanye kuva mu gitondo batugiriye umumaro kuva tugeze hano byaradushimishije cyane. None reka bacuranga umukunga mwene data tuyobore mu ndirimbo nitumara tubzine nitumara twumva ijambo ry'Imana. Mwegere hano podium mwegere. Onabera bazamuka bavanwa muri si bagendaga baririmba bafite umunezero. Onabera bazamuka bavanwa muri si bagendaga baririmba bafite umunezero. Onabera bazamuka bavanwa muri si bagendaga baririmba bafite umunezero. Onabera bazamuka
batitwije dushaka twisha dore abana bavugaga uri duhanze amaso bamwe batitwije dushaka twisha dore abana bavugaga uri duhanze amaso teza amatwi ngo numve induru ziravuga ati yabaye bawe iyo mbimenya nkihana ati yabaye bawe ema tanda la silerima ati yabaye bawe iyo mbimenya nkihana ati yabaye bawe olosa mami tanda la silerima ati yabaye bawe iyo mbimenya nkihana ati yabaye Mungu awabariki sana. Keti chini.
Mureke tubanze tubwirize. Heza microphone Bosco. Ivuga neza. Niba ari ingisi nzi. Daudi. Ufite ikihe kibazo? Bakumve neza ikibazo ufite cyose. Icyo Daudi abasaba mukimukore. Icyo asaba mukimukorere kuko umucuranzi bizayimera neza iyo yacuranga nawe umuzika akawumva. Gaho ukora kuri base yonyine apana ibindi bintu. Kandi mwicare. Mwicare mwumve Daudi. Okay. Turakuyegereje Bujumbura. Urakaza. Nibwa gishika yari yayobse. Soma ijambo ry'Imana papa. Tubumbura ibitabo twese. Icyo mparanira ngoma ya Yesu nifuza kuzaba. Sishidikanya ko yasagiye kuza. Nabii Yesaya ibice bitanu. Urasoma umurongo w'umunani B yayo. Ayayo sorry. Uza gusimbuka usonge umurongo wa 20. Nabii Yesaya, umuhanuzi Yesaya. Hallelujah. Afashe imigisha yose, imigisha y'Imana, yibumbira muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha we, yafashe imigisha yose, imigisha y'Imana, yibumbira muri Yesu iramuduha. yafashe amahoro we, yafashe amahoro yose, amahoro ayabumbira muri Yesu iramuduha. Hallelujah. Soma papa. Yesaya ibice bitatu. Ibice bitanu. Umurongo w'umunani usome A. Usimbuka usoma umurongo wa 20. Bibiliya iravuze ngo bazabona ishyano abagerekeranya ingo ku zindi. Bazabona ishyano abagerekeranya ingo ku zindi. Murongo wa 20. Subiramo uwo murongo, subiramo uwo murongo. Mweguke mundebe. Mundebe murasoma mugezi wanyu. Mutegere umuvuga butumwa nanje mwaje kureba. Repeat. Bazabona ishyano abagerekeranya ingo ku zindi. Ole wako wewe, ole wako.
bazabona ishano abagerekeranya ingo ku zindi. Ari inzu mwari mwabona ngo bayishireho indi nje hejuru batabanje kubaka neza izigwa, ariko inzu mbabwira si y'idafari, ndababwira inzu y'akara k'umumara. Ole wako kama wewe uko na ndoa mbili, ole wako. Bazabona ishano abagerekeranya ingo ku zindi. Turategereye ko murumva mwaba papa namwe mwaba mama. Bazabona ishano abagerekeranya umugore ku mugore, kugira ngo mwumve, n'umugabo ku mugabo. Soma umurongo wa 20 papa. bazabona ishano Aho abita ikibi icyiza, bazabona ishano abafata ikibi bakacita icyiza, n'icyiza bakacyita ikibi, n'icyiza nacyo bakacita ikibi. umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, Yusufu bamushyira mu cyimbo cy'ibifu, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima, bafata igifu bagishyira mu cyimbo cya Yusufu, ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, umuneke wabaye ikisi urusenda, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Amen. soreza muri Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero bice 2 guhera aho ngaho. Narimo ngenda maze numva ngo umuntu akozeho, sangane Yesu narimo ngenda maze numva ngo umuntu akozeho, sangane Yesu koraho mana koraho, koraho mana ndakumva, koraho mana koraho, koraho mana ndakumva we. Wahageze papa. Bibiliya iravuze ngo nuko mwiyambure igomwa ryose, Nuko mwiyambure igomwa ryose, n'uburiganya bwose, n'uburiganya bwose, n'uburyarya, n'uburyarya, n'ishari, n'ishari, no gusebanya kose, no gusebanya kose. mumere nk'impinja zivutse vuba, Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. aha, Niba mwarasogongeye umva neza, mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere. Niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, aho ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro kinshi. Amen. okay. Soma Petero wa 2 ibice 2 guhera aho ngaho. Ugazaza ugazaza ari mu bicwe, azanye n'ingororano ngo tuzamusanga, Mose tuzamubona, Burayimu tumubone, Isaka tuzamubona we, ise wa Isiraheli we. Soma data. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma Aho badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, aho niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma, niko nibujumbura hazoba bigishwa biki b'ibinyoma, bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice, bazazana guhereranwa inyigisho zirema ibice, zitera kurimbuka, zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, umva igitangaza, bazatangira bihakana Imana data, bizanire kurimbuka gutebutse. bazizanira kurimbuka gutebutse. Amen.
Bwana sifiwe. Naya magambo tugiye kuganira mu mwanya bampaye. Tugiye kuganira hejuru y'ijambo rivuga ngo itorero rya nyuma. Kanisa la mwisho. Itorero rya nyuma. Itorero ryo mu minsi yanyu. Ikanisa ryo mu minsi yanyu. Yesu Kristo ahamagara intumwa ziwe arababwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye yuko abasenga data by'ukuri no mu mwuka abahamya Imana nyakuri bakayemeza bakayihamya koko bigiye kugaragara. Iminsi ibaye myinshi, iminsi irahise, igihe kibaye kirekire, si rimwe je hano Bujumbura, si kabiri si gatatu, haje n'abandi barutanje n'abandi barahari, ariko ko turaza kukuburira ngo wihane. Tuseme amen. Yohana aravuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, ufite amatwi niyumve icyo umwuka yatangariza abantu. Tuje kubamenyesha, tuje no kubakangura. Siku za mwisho zimekaribia, siku za mwisho zimekaribia. Mwimbaji amesema yapiga hodi kwangu, mgeni akifika akiniomba nimfungulie. Ijambo ryatubwiye riratubwira ngo ubonye ishano wowe ugerekeranye ingo ku zindi. Ubonye ishano, amakuru yatugezeho. Paulo niko yandikiye abakorinto arababwira ngo mwabakorinto mwe namaze kugenda amakuru yampurutseho, angeraho arambwira ngo mwagize ubusambanyi ngo butarakora n'abapaga. Aravuga ngo umwana gusambanya mukasi. Paulo arababwira ngo mumaze kumenya ayo makuru munanirwa gukuru uwazanye ico cyago mu bantu ngo mumugumiza ku bantu, ariko ngo barimbuka ni benshi. Ubonye ishano wowe ugerekeranye ingo ku zindi. Abagabo benshi bicaye hano bafite abandi bagore, abagore benshi bicaye hano bafite abandi bagabo. Urarimbutse n'utihana ngo usigarane umugabo w'isezerano. Ole wako. Ntabwo naje subwa mbere nje Bujumbura, sinaje kubwira ubutumwa ngo muzongere muntumire, muzoreke. Ko murumva? Nabivuze mu gitondo ngo basigaye bashaka ngo tuvuge ubutumwa bwiza kugira ngo mubone uko muduheze sadaka yo kuduherekeza. Mureke nzogume hani wanyu. Isho ni kintu nacho. Niko bashumba. Itorero rya nyuma twarigezemo, itorero ry'Laodikiya, ngo niko Yohana yababwiye ngo itorero ry'Laodikiya ngo amashusho yabo arasa natunze Imana, ngo ariko ibikorwa byabo ntibigira Imana. Paulo abibwira bikereti cyatumye asigaza Tito, ngo ni ibintu bigera muri 38 byatumye Paulo asigaza Tito ikereti. Icyambere ngo abantu bikereti bageze bavuga kuko bazi Imana ngo ariko bakayihakanisha ibyo bakora. Ni waimbaji lakini wakitembea hapa barabara si waimbaji. Ni waimbaji. Arababwira ngo bavuga yuko bazi Imana ariko ibikorwa zabo imirimo yanyu mwebwe ni gutura umuyimbo bamara akana gaciha ngo niwe wakabyaye. Tuseme amen. Numvise ku bintu biri burdika muri uyu mugoro. Turafata mpira imigambi y'abazimu n'abadayimoni. Kandangiza ijambo. Atukuze mukombozi.
yose semeni amen. Pawulo abwira Tito, aramubwira ngo Tito we, Tito ngo dore kuko nagize intambara umunsi nashakaga kuguheza inshingano, ubwo nashakaga kuguheza iparuwase y'ikerete. Pawulo yabigizemo intambara n'abandi ngo batamwifuzaga ngo kubera kuko ari umunyamahanga. Ni nayo mpamvu rura rwandiko rw'Ikorinto rutashitse kubera kuko ngo gwajanywe na Tito ari umunyamahanga. Ibaruwa ya kabiri y'Abakorinto uzoyisoma iraremereye kuruta izindi nzandiko. Kujya urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri ntibihuye. Uzosoma urwandiko rwa kabiri wumva amagambo abamo. Pawulo yagwandikanye umujinya usiri ukasirika, yandikiye abandiko Abakorinto inzandiko 4. Urwandiko rwa mbere rwaciwe n'abarevera ngabari ngo gwari rufite amategeko 6 agitorero. Icyaha gisohoke mu ikanisa, icyaha kive mu bantu. Abo barevera ngo babona batashobora bararuca. Ukifikiri yaliyofanya hekima yako yafikia mwisho. Tuzamurira Imana ishubahiro. Haleluya we. Itorero ryo mu minsi ya nyuma, kanisa la mwisho, kolobalololololo. Itorero ryo mu minsi ya nyuma, abaforodari nibo bari kukuramya. Itorero ryo mu minsi ya nyuma, abaforodari nibo badiyakoni. Itorero ryo mu minsi ya nyuma, ba revera nibo bazaye abana. Uri mu kuja kubwira umukristo ngo niyigane ng'umwana n'uwa revera. Kanisa la mwisho. Atukuze. Turi kumwe neza. Abikige ntibashaka ukuri, ukuri we kubajya mu matwi we. Abikige ntibashaka kwibisiza. Tuzamurira Imana ishubahiro. Haleluya. Kanisa la mwisho, itorero rya nyuma, abakorari basigaye barangiza repetition bagaca mu kabari. Ministeri mu kurangiza sorute igahurira mu kabari. Abakorari bari mu kurangiza kuririmba gusohora CD bakaja ku mazi kwambara udufu, bakaza bambara udukabutura bakaja kwifotoza. Kanisa la mwisho, kanisa la mwisho, kanisa la mwisho. Umuyumba ari mu gusohokana umugore w'abandi bakaja ku mazi bakaza kwifotoza ngo barya inkoko yasigiye umugore bishimbo. Umuntu w'umugabo asohokana umugore w'abandi, umuntu w'umugabo azajana umugore w'abandi. Ubonye ishano umwanditsi w'Amaraki raruka barandika baravuga ngo tacyakorewe mu mwijima kitazogaragara mu mucyo, chenye kimeficha chote kitaonekana, ngo tacyahishwe kitazohishuka. Tibibaho. Jambo rirambwira ngo icyo wavuze wongorerana ngo kizovuga ku ijwi rirenga. Ole wako, ole wako. Niko Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo, siku za mwisho ni ngumu. Iminsi ya nyuma ngo irakomeye, ngo abantu ndibo bagishaka kumva inyigisho nyakuri, ngo amatwi yabazo babanguriye kumva inyigisho ngo zihwanye n'irarirya. Ngo nimuvuga ivy'ukuri ngo bazofuka amatwi be kubumva. Niyo minsi tugezemo. Tugeze mu minsi kakaye iruhije abarevera n'abapasteri bamwe batodutumira batoduha agatutu. Sigaje kukubwiriza akakubwira ngo uzombwire temu uzobwiriza. Ukeneye iyi ngo wigisha iterambere. Shewe ndi umufundi ndiki. Wigisha iterambere. Naho ministre batoye ububanye n'amahanga wo gukangurira abantu gukora kuri.
minisitiri w'amajambere unigisha iterambere. Hariho abashinzwe kwigisha iterambere, jewe shinzwe kugarura imitima ya Nyazo. Abagerekeranye ingo kuzindi turicaranye amatelefone twoyasakano. Umuntu ari mugukwa ntanka akaza twe dufite abahungu bari mu gufiyansa abagore. Kuko nukuri kw'Imana. Umuhungu akama fiyansa umugore ubyaye kabiri. Ubutinganyi bwinjiye mu mitima y'abantu. Butinganyi bwinjiye mu mitima y'abantu. Basha igihe kiregereje ya minsi ya nyuma batubwiye wewe kubera ubugoryi murimo n'amapepo yabinjiranye. Igihe kirageze kuko bazozaguha ifaranga ugashaka mugenzi wawe. Minsi ya nyuma yatwegereje. Ibi mwitanga uburozi n'ubusambanyi bigiye kuba ibintu bitoya. Bazozaza bicaze Yusufu bamuheze miliyoni 20 bamubwira ngo turakugurira n'inzu ariko uratwemerera gushira umugore wawe. Kandi bazosanga Yusufu ntaca afite mu ikofi azoyemera. Nizo bihe kugera muri. Ututundi tugiye kuba zero kuroga. Mwararoze nimushake murekera aho ngaho. Bigiye kuba down. Hagiye kuza gukora ifaranga. Eliminate kiramena igitondo n'umugoroba. Izo zizikura abakozi bakubwire ngo urirevera ikanisa ntiryakubakiye ikanisa ntiriguhemba ngwino twebwe turaguhemba turakugurira ikibanza twubakira abana tuzobareba. Baguheza ikarita yo kubikuza. Amazi ureba abantu ngo agakiza baragata. Wewe uri gutaga kiza ku 5,000 tubari mu kukubesha ngo bagusambanye bakaguhe 5,000 ukabigura amayinite bigashira. Uzoreka gusambana baguha miliyoni 2. Paulo arandika arababwira ngo iyo minsi izabikakaye izabirukije ngo abantu bazotangira bihakana Imana nyakuri. Ni nako Petero yabivuze aravuga ngo mwitonde ngo hagati muri twebwe hazogwira abahanuzi b'ibinyoma. Hazogwira abahanuzi b'ibinyoma. Hazogwira abahanuzi b'ibinyoma umuntu ari mu guhaguruka agahanura Imana itamubwiye ole wako. Sinoza guhanura handi Bujumbura kugira ngo munkunde munkomera amashi. Bazogukomera amashi ariko ubuzima bwawe ko buraja muri gihe. Ariko abantu turi mu gupfa kubona kamera umuntu akamahaguruka ngo Imana iramubwiye. Imana si radio sha. Imana si radio ngo uzufungura ivuge. Izivuga iyo yabishatse. Habwa Imana arimo marikadi ngo ucomeke ivuge. Izivugisha umugabo ku mugabo. Imana ntabwo arakaba. Zosoma igitabo urebe ba Daniel bari kubamara iminsi 21. Wowe anuka kuruta Daniel yahunze afite imyaka 16. Ariko yanga kwiyandavuza. Wowe umaze imyaka 5 uhunze iwanyu bararasha. Iwe yahunze afara umugabo w'imyaka ingahe 100. Yelezo la byoshike la yaregelawe. Ube mukulamba mu mahuno. Ingingo ya byoshi mube no rukundo. Ukurukundo ruri mu mare byawe. Yelezo la byoshike la yaregelawe. Mube mukulamba mu mahuno we. Ingingo ya byoshi mube no rukundo. Ukundolore muma alebya hawe. Shauti haleluya. Haleluya. Abagerekeranye ingo kuzindi. Umugabo ari mukukohereza amafaranga buri gitondo na nimugoro. Wagiriwe amahigo umugabo wawe aragenda ashe muri Amerika. Ari mukukohereza ifaranga ukaziraza mu kabari. Akakohereza ifaranga tuzufasha bene wanyu nyoko aragowe ntacuza umumarira ariko ibihungu by'ibizeze hano hanze mu kubigurira amapataro. Abahungu n'abagore bariri iwabo baragowe ntacu bari mu gukora ariko ubukobwa bwose yarabusohokanye. Ubukobwa bwose yabuguriye inkoko, ubukobwa bwose yarabwambitse. Ole wako.
itorero. Ari bugufi kuza kujana intama ze, yarazikubitiwe, yarazibabarijwe. Ariko uri mu gusanga abantu benda gutemana mu ikanisa, umuntu akazaja gutema umuntu. Ese uri mu kuja gufira ikanisa Yesu yafirike. Umuntu uri mu gufu mundi mu ikanisa ngo bagwaniye igiti ngo ni ubarevera. Agafimundi, undi agafimundi ngo ni ubarevera. Mukaza mugwana hano mukagwana. Numvishe ngo wari wakubise umudi yako n'intebe. Kuragwanira ikanisa naho Yesu yatsindike. Aya manjanja. Aya. Ukurabona ko no manjanja azogirisha kumari. Banza utunganye itorero ryawe ryo mu mutima. Umenye kuko isaha ni sa Kristo yo guhamagara. Niko bimeze iyi si ya none, si hano mwenyine n'ahandi haranduye. Itorero ryaracafuye. Turi mu kumara kuri ukubu aba bose abaririmba ari mu kuza kuririmba yambaye ubusa hano imbere. Umuntu bamusora ngo ni ugirizwe ryiza. Sohoka hanze yabimbwa n'abarozi. Stop. Mwebwe nimwe muri mu gutuma abapagani bari hanze banga kwinjira. Kubera kuko abo hanze barasana, abo mu nzu bari mu gusana abo hanze. Imyambarire yakiri mu gusana y'abantu bo ku muhanda. Imigenderere yakira sani y'abantu bo ku muhanda. Imvugo zacu zirasa nazo. Umuntu wo hanze ari mu kuza yinjira mu itorero yabona uwambaye ubusa, akareba nawe uko yambaye akabona bambaye kimwe akibaza ngo se ndahindukira nsange. Kubera ko ubona ariko nsanga arasananje. Kubona ariko nsanga arasananje. Nigute umuntu w'umukristo ari mu kumara akaja gutereta uwo hanze. Uwo hanze azogaruka gute? Azovuga ngo ariko nja gusanga ameze kimwe nanje. Muyumba ari mu kumara gusengera umukristo. Kamusengera amara kumusengera kamubwira ngo Imana yamubwiye ngo ukubwira ngo ibintu bitungane ngo nukuryamana. Sha, Imana izi gutuma kuryamana n'abagore. Iyo Mana wayikuye. Niko umugore umwe yatubwiye ngo bayumbe bamuhaye gahunda ngo bazomusengera ngo ari muri dushe yambaye ubusa. Aho uzambara ubusa barozi bambari. Ngo bayumbe ngo baramubwiye ngo kugira bakora gahunda yiwe ngo nukwambara ubusa. Ibigore z'ibipfunazo aremeye ngo agiye muri dushe amapepo toka. Wowe se umugore utarasenze, wowe umugore wasenze ikiyumbe kikizeze kikakuvogera. Tibiza bibaho, Imana izika mu mukozi wa. Atukuze mukombozi. Amina. Yavuze ngo mubonye ishano niko byagenze ikiza mu itorero nico kimaze kuba kibi. Nico kimaze kuba kibi ntibikivugwa. Tibikivugwa pipi. Twebwe mu bwoko bwacu kwa mama. Dusigaye dufite abana b'abakobwa baba mu inzoga yememe. Umwana w'umukobwa. Kwese n'abakobwa n'abagore turabafite bari mu guforota. Kandi uracecetse ujya mwene wanyaza forota. Kanababonyeje baramundangiye umugore ubzaye kabiri. Ubzaye kabiri ngo karaforota. Hakika ya Mungu. Umwizo nzoga numara nimugoroba wonse umwana. Umwizo nzoga numara nimugoroba uheza umwana ibe. Uwo mwana azamatangira gusinda kiri mu ndangi. Jambo riravuga ngo icumi ba nicyo uzasanga. Niko mwabasore.
ninde wabashutse? Ninde wakubwiye kugira ngo umusitari nukunywa inzoka? Nta busitari bubaho usibye gutunga Yesu Kristo. Nushaka ko abisi bakumenya, nushaka ko Imana inyeganyeza intebe yawe, uzotunga Yesu mu mutima wawe. Kwambara imyenda icitse n'idacitse, kunywa no guforoda tibizokugira umusitari, uzobishakisha ubibura. Umusitari nyawo nutunze Bibiliya mu buzima bwiwe. Mu buto bwanje niruka inyuma y'imisari kwirasize, nabajije abandutawe uko nakwiruka inyuma y'imisari, negereye n'abakambwe ngo bangire misumbizi. Je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux. Je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux. Nabashije Bibiliya we, igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we. Hakurya y'agwa ruzi iwacu niho nzicara nkaruhuka, sinzongera kwiruka we habe no guhagarara inyuma y'ibihe. Nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu gihe kitazashira. Tuzabana na Jambo, azaduha ijambo, tuvugira ijambo imbere ya Jambo. Mbane na Jambo, ampa ijambo, vugira ijambo imbere ya Jambo. Mbane na Jambo we, ampa ijambo, vugira ijambo imbere ya Jambo. Bwana sifiwe sana. Ahimidiwe milele. Atukuze mukama. Asifiwe sana. Ari kuziguhagarara imbere ya Eliya, uzi kumuriko imbere yawe hari Mose na Eliya. Bwana sifiwe. Amina. Imana ikakubwira ngo ongea kitu. Novuga iki imbere ya Pawulo yememe? No humeka iki? Ngo yabuze urukundo akunda umugore n'ubwo akunda Imana. Hari ndafata ashatse. Abantu baterese bazokuja hano inyuma kumugongo. Abagore bose wandikiye ngo I love you bari hano kumugongo wawe. Icyo nkundira Imana tizifata ruswa. Ijuru sekretari w'amatorero ni Yohana, revera w'iparuwasi. Umunsi azoshikiriza gusa Yohana igitabo, azomubwira ngo soma amazi. Hallelujah! Ayo masiko y'igitabo Yohana azobumbura. Ayo masiko y'igitabo Yohana azobumbura. Yohana si umusinzi. Tibibaho. Tibibaho ni Yohana. Si yanko. Tibishoboka ni Yohana. Revera Yakobo azamubwira ngo muri iki gitabo gusa. Sekretari. Nta gitabo cya Sovere kizobonekayo. Nta gitabo cyanyu kizobonekayo. Sekretari wanyu nashaka impapuro zitwike. Azabona iki gitabo cya Yohana. Atukuza mukabasi. Ahimidiwe milele. Azabona iki gitabo gituzwe na Yohana. Ijambo ryarambwiye ngo bazoduhamagara yandi mazina. Kutaitika yengine maji. Na tena hakuna mtu hajasikia jina lake. Umuntu wese ngo azitaba mu izina ryiwe. Kandi ngo ntawuzitiranya ngo yitabe mu izina ry'abantu. Bazohamagara gutya kuyereka. Nitabe ngo mvuge ngo karame mwa. Karame. Ariko umunsi nzotambuka ni ferie. Asubuhi ninaamka na Yesu ninashukuru. Nashukuru kwa mapenzi yake Bwana we. Tembea. Tembea. Tembea naye Mwokozi. Tembea naye. Izabwira ngo kuyereka we. Karibuni mutata wangu. Umefanya vizuri, karibuni pole ndugu. Nuko azombwira ijambo rya mbere. Azambwira ngo pole ndugu, umechoka safari ni kweli. Shida nyingi umepata katika safari. Pole ndugu.
iryo jambere azoduheza Paul azokubwira ngo usufuwe Paul wa munsi bagusohoraga nariko mbibona lakini Paul umechoka safarini kweli shida nyingi umepata katika Burundi Paul ndugu Chokiba yagize yabuza abantu bamuha Paul habe na bene n'abavandimwe babi bashiki bayo ngo umunsi bamenya makuru ngo barahunga ngo ariko umunsi yagarura ibintu ngo nibo babaye abambere gutambutsa ishimo Some nuza buri mu gikoni mwamenyereye kujana udushupa ariko nzorya mu ijoro mana kwego bari mukuzanana ibiryo umuntu akazayishikura umuntu ari mukuzana ibiryo ndakishikura ariko mu ijoro igikoni ni Stefano uzorya twiziguye nubwo tutize nangwa tuminuze ngo tugire ibyicaro muri ayiwe malo ni nayo mpamvu komera rimetandala si kubitamo dawo turanga base Mwenka bikandangize gufomora nasigaye tuguruke Isho muri mu gukenera Ijuru mana we uzobayo utafika mbinguni kweli uzabayo ariko uza majoro umuntu amaze iminsi yicaye ariko ngo nitugera mu ijuru Yesu Kristo azokubwira ngo sinkuzi sinigeze no kukumenya ibuka urashaje warataramaga kuva ke ariko wawe utaramira muri zelo dufite abana b'abakobwa b'inkumi batarashaka bafite uburozi uzoshaka wa mukobwa sinzi ibintu byate kera nagazangira ngo umurozi niki mukecuru wa wundi ushaje wa wundi wakabando nawe mwamubona nyine udafite amatajiri ariko nukuri kw'Imana ubunyi uri mu guhura n'umukobwa wisize makeup umeze neza kubita gukiki Imana ikamivuga ngo afite ibingi tangito biragatsindwa umwana umukobwa niko yatubwiye Imana aratubwiye ngo uramukobwa yanze gushakwa tuja duheze icyo nyoko yaguhaye umuntu yoheza umwana we ubwoye ngo buza bushingira mwebwe mwabagore niba waragiye kuzimu ugende wenyine ariko abantu reke bazoje mu ijuru
umubyeyi uraga umwana w'ukuzimu ni umubyeyi usa gute? umubyeyi uraga umwana w'ukuzimu agaheza umwana uburozi akamubwira ngo ngiki kizokubeshaho, ukicaza umwana ukamubwira ngo mwana wanje nkunda, wagiriye kubisuka babara ugateseka, wamara ukamubwira ngo akire, ukamuheza imirizo y'inyabo. ngo ubumwe bw'amapepo busigaye bufite uburozi. Nishano kubona agahungu kambaye ikoboyi gafite uburozi. Nishano rimwe ritaraba. Mungu wambaye costume nziza wa urambagiza. Kaza bagasanga gafite amashupa nkaho kaza kavura inka. Arandika Paulo yandikira Abaroma arababwira ngo bashaka ubwiza n'ishubahiro no kudapfa ngo babishakishe gukora neza badacogora. Niki intambara zabaye hano mwebwe nigute umuntu azaroga undi muri processes kandi nawe afite processes. Munumvire ngi aho mwabereye ibipfu noneho debedebe. Urugero bose bari muri oye mu mwaka w'amarugo wa numara wowe uje cyo kibazo busize twagisanze musasa ngabe nega kwa turi kumwe umuntu yoroga undi bamaranye imyaka 10 ko bararya ubusa, ariko undi yagirirwa amahirwe bamuhamagara wabakaja kuba uwa mbere kugatira dosiye y'ubundi. Tamakuru y'umuntu waraye mpamagaye wagize ico kiba musengera, turamusengera kandi uyu mugoroba turasengana gahaye. Hari isengesho rimwe yari yasenze ku musozi w'Ikarume yo kurimbura Bali na Asheri, yasenze ngo amasegonda 16 umuriro uramanuka utwika abahanuzi 850 kandi ariko ashinja gusa. Eliya niwe muntu washinja abantu benshi, ariko biri iravuga ngo icubahiro kibicana. Chima yashinze 850 n'abagabo bari bamaze kumutuka mu mudugudu 120 arabashinja tibavuga ko yakoze genocide, baravuga ngo icubahiro kibicima. Uyu mugoroba murabona ndapfuye ndi Nairobi ndahagorewe mbuze uko ngira, mugenzi wanje Imana iramutabaye iramuhamagaye tabarutse avuye mu butayu ngo nimara rishije kwirukunje kwicara hejuru y'undi, mwamara bose bakubitamo igisirimba nuko nguko amaboko yabaye nk'inkende aratibuka uyu munsi. Ubutumwa mu megishafu Paulo ikorinto hano mugoye kuvuga ubutumwa kandi intambara yaragira nizingi yagiye ngo ingenzi zirenga 30 zikorinto kugira ngo bakire ubutumwa. Akabwira ngo abakorinto mwe nimwakira Imana ngo yente dushaka Imana ngo twigishe iby'amategeko. Paulo ati narahindutse izari ndamuna bihinduye kubiki igihombo, abikigiye namwe niko mumeze mushaka kuko tubigisha iby'amategeko ariko ibya Yesu Kristo ntumubikeneye. Umuntu twese twarahunze twaratwikwiye, bamwe bari mukuzi wabo bataranatwitsa akamaza yirukanka akagera hano yashika ngo nibamuheze ngo ubukina mama yahunze umuhana yamaze abana mu muhana. We amaraso y'abana bandi wikoreye yuwe n'intizo yabona ku mupaka ntayo bazi, abana b'impisha wanize mu muhana, abandi wagiriye nabo wishe nabi, inkaza abandi wamaze ibikorwa by'abandi wagize kumupaka tibaso bibona. Lakini kuna siku moja asubuhi moja tu Kristo azoshira ibintu kumugaragaro, azokubwira ngo na waundi niwe wamunize na waundi ni wewe kuribwira kuko byibagiranye ariko makuru yawe yaramenyekanye. Twegereje uyu muvyeyi mukomera amashi cyane. Niwe waduhaye ikibanza twicayemo, inzu turimo niwe wayiduhaye cyane. Umukozi w'Imana atukuze mukombozi, Ahimidiwe milele, atukuze mukombozi, asifiwe sana. Ngiye gusoza mureke kurakara munyakiye kandi ni mutanyakira ndarondogora.
basambagije ingo z'abandi, abandi bayumbe basambuye ingo z'abandi, abayumbe basambuye ingo nibo bari mu guteranya runaka na runaka. Kubera iki? Kubera ko basigaye bavuga igihe Imana itavuze. Umuntu ari mu kwihimbira kugira ngo bamukomere amashi pastor. Umuntu kugira gusa ngo ibujumbura muzomenye ko nahageze, kaza nkaribika ibintu bidafite iyo bijanye ngo muzovuge ngo guyerekana umuhanuzi. Imana yo mu ijuru izobimpa hakika. Sinokora ikinezeza imitima yanyu, nzokora ikinyuranye namwe. Ndababwira Yerusalemu nshasha, nongere mbabwire we ukizazana Yesu we hano mwisi kandi intego zitanu zizazana Yesu we hano mwisi kandi intego ya mbere ngo izazana Yesu we nukuza kumaraho ubugome bw'umwanzi Satani we nukuza kumaraho ubugome bw'umwanzi Satani. Intego ya kabiri ngo izazana Yesu nukuza kwima ingoma yiwe imyaka igihumbi. Intego ya gatatu we ngo izazana Yesu. Tema Salombe katila limanda zowena ankite kutela libando ve cartegine puwa zemonde garde va nukuri kwima nuti hano fite ikibazo. Hari impamvu zintera kuririmbira Imana nisongira ngo mbabwire muri make cyane we. Izo mpamvu zintera kuvugira Imana nisongira ngo mbabwire muri make cyane we. Izo mpamvu yemewe ntabwo nzi iminsi we nzamara ku isi we, nta nubwo nzi iminsi we nsigaje mpumeka we, ariko niba ari myinshi ntizapfa ubusa we, kandi niba ari mikeya nayo ntizapfa ubusa. Iminsi yanje ntizapfa ubusa. Tuzamure yememe. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. David niwe wabivuze neza ati nari umusore none ndashaje cyane sindabona umukiranutsi wishwe n'inzara we. David arongera aririmba neza cyane ati nari umusore none imvi zibaye uruyenzi sindabona umukiranutsi wakozwe n'isoni we. Cyangwa uruzaro rwe rusabiriza we. Iminsi yanje ntizapfa ubusa. Ninde wari wabonye igishwi cy'inyoni cyafiriye ku gasozi ngo cishwe n'inzara? Ninde wari wabonye intumbi y'inyoni yaguye ku gasozi ngo yishwe n'inzara? Uko ni kutazapfa ngo wicwe n'inzara we, uko ni kutazapfa ngo wicwe n'inzara. Ai uko yewe alo ntabwo nzi iminsi nzamara ku isi, nta nubwo nzi iminsi nsigaje kumeka Mana we. Tara kera operation wewe kanda la lomesa ndala siwa alanga sandala suminaga Hallelujah, hallelujah. 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 Churangira ndino ruguruda. Tala.
Subina. Turakurikana. Palombe, 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 palombe. Erome, erome, erome. Muhagarara. Muhagarara ha. Sinaje muri stage, sinaje gushaka amanota. Muhagarara. Halo. Tambuka mbera, muvisho. Muvio gumbuko. Cyangwa niba wicara cyangwa utaha. Muvi, kazi imeanza. Ukifikiri aliyofanya hekima yako yafikia mwisho. Tiburasha. Baza iwacu Nairobi iri ya mucharo. Sogeni nyu. Tambono takala diba. Kaila kambe. Emprote demande la su. Kaila we. Kambune ka. Kaila kambe. Metandola. Kaila ka. Kaila. Divisé porté de va. Bwira mugenzi wawe ngo va mu buzima bukora icyaha. Hungi aha. Sawa. Va mu buzima. Esana redege. Avuga ngo nabitse ijambo mu mutima wanjye wanje. kugira ngo ntazagucumuraho ma. Kugira ngo ma ntazagucumuraho. Oui, oui, la rivière, il a ouais.
mabwana. Ngiye ku- Neno la Mungu ni kubwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Icyo nari nshaka i Bujumbura, Amen. Imana ishimwe ko mu gitondo twigishije haboneka umuntu cyane. Amen. Umwe yaje gutya ndavuga ngo Mana icyo wari wanzaniye i Bujumbura kigize gute kirabonetse kirabonetse. Ni iyi raporo nzoshika ngaheza umugore nkamubwira ngo twaramye i Bujumbura. Imana ikora Umuntu umwe yemera Yesu. None kubw'icyo kintu Bwana asifiwe. Haleluya. Nari mbabwiye ngo zoshika ntange raporo iwanje mbwira umugore ngo twari dutaramye haza umuntu yemera Yesu. Arihana aravuga ngo nza nkora ikiniki. Mbwira umugore ngo uhahe cyane turye. Nzaba namudodeshereje ihuzu nshasha. Mana we. Elezanoa. Imana yambwiye ngo Imana yanyeretse umugore urimo hano. Imana yambwiye ngo nutihana nukuri kuja muri kiriya gihugu bizokugora. Ikimenyimenyi n'ikimenyetso umugabo wawe ntabindi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bantu twataramanya babaranze bino. Nanje kuvuga ikintu bibi. Ina usiri. Nutava mu byo wagiyemo. Nutava mu byo uri mu kuraramo. Nutava muri ubwo busambanyi ubwo buhehese. Umugabo azokubona yarahishicuwe. Habe nubwo abayumbe bazorara mu wawe iminsi 4, 6, 7, 8. Siri ni moja tu. Tupa nzambi. Siri ni moja tu. Tupa nzambi. Igisubizo ni kimwe gusa no kwihana. Kandi nukuri Imana nkubwije ukuri. Wo kwihana umwanya wawe urahaye. Safari ko tayari. So we want to me. Ari kibazo. So tuja kuvuga ibintu ubushize Diamond ari mu kutwinjira na twama dusheshika tukagira guke nguyu twari wa amateranira arazikwa nari babwiye bashize Imana iratubwira ngo badute kamera Kitwayifashe turi kumwe amateranira abona kugira gute kugenda neza kuja ku murongo ikibazo cyahabaye ntabwo naje hano nza mbona bimuzongira ngo wama ngo gwireka ngo arashambure ngo icyo singikunda mubyo munandika mubwire ko abantu nabigishije ijambo ry'Imana ntabwo nazanywe ni kuva 2011 nibwo mwuka wera yamanukiyemo ubwo nafashe ndi mwahindukiye icyanzanye no guhindura imitima y'abantu icyanzanye no guhindura imitima y'abantu sinaje gufata uburozi ubucafu bwanyu se buzoshira keretse icukiro litagihaba ariko ibyo ukora ntacyo bimaze wowe tubucafu gatora Yesu asante fondorera wowe tubucafu gatora Imana ibyo ndabizi ko bisharira muri mwebwe birakomeza bibarye byongere bibarye kubera kuko timugishaka ibyo kuvuga ibyiza umugabo azoheza ifaranga acoke nashaka zo kubakira amazu amuzu yakodesha yanduye aheze bene wanyu biragoye kuzomusanga kubera kuko umugabo yagusize uri muzima ona so nababwiye ni gute umuntu w'umubyeyi yazayicaza umwana we akamuraga umurage w'uburozi nabwiye umugore wanje ndamubwira ngo nufata ubucafuzo ufate nyine ndakwiyamye kwiyamye ku bana banje gusa icyo nzi cyo kuja mu ijuru n'umuntu kugitisha niba ushaka gufafa kugwawe kuko uri umuntu mukuru sizokubwira ngo ntufate usibira kureba gusa ikintu umenyeho ku munsi nzomenya ko wabufasha tuzorara mu waje aya cyane yararanye na Dagoni buca yakuwe
sinorana ni pepo ku gitanda. Imana ni ibintu ni bibiri, uranyica cyangwa ujana ipepo. Hari igihe gakiza kigera abantu bakaba agahayo gusinya. Nigeze kugira ikibazo kinkomereye cyane, nja kubisoza imbwira Imana, ndayibwira ngo ngidi hano kuri prayer center Masayini, uranisha cyangwa uke muri kibazo mfite. Ibintu ni bibiri siri, ntabwo gusenga ari ugukina, gusenga no kuba serious. Ndayibwira ngo ma, niba mama yararose biramureba, data niba yarapfuye yararose biramureba, bashiki banje kama wameshika urushaho birabareba. Korera ikintu hano, jewe naguhisemo mu gihe nakumenye sinzozira iby'abandi, tunganyiriza ibyacu. Niko bimeze, ntabwo nzozira iby'abandi. Sintinya no kubivuga, nishaje mama inshuro zirenga 3 wararoze cyangwa, kandi niba wararoze uzungendera kure, sinzogutura mama nzoguhamba kugeza upfuye, ariko menye kuko tutabana nawe mu kazi. Kampuni ni batarimo. Heze kugira ikibazo gikomeye cyane kama wazisema. Kuko nagize intambara niki? Wantanze intambara. Zagukina tuza guhamagara Imana. Sinova Nairobi nasize umugore wanje n'abana. Ngo nimaranze hano ntawe nari nkumbuye. Tawe arona hamagaye ngo ndamukumbuye. Naje kugarura imitima yanyazwe. Ibyo se nibyo gukina. Ibi ngibi kugira ngo nge ahana nabaye agafu mbikizeze ntacamaze uyu se n'umwana niki aba nabi wacu umwana w'imfubyi ntacu uzigezaho ntacu uzogira gute. Ndababwira ngo mpisemo Yesu, mpisemo Yesu, mpisemo Yesu. Mwe ni kumwe mwene wacu yigeze kumbwira nuri indege nituye wabaho narindi mu gihugu ngiye kubwiriza, arambwira ngo sizi faranga wishe nabi ngo uyitega indege ngo uyitega ngo imodoka ngo izinduka zigaburira abantu. Bakubwiye ko iwanje babura Imana impaye guca hejuru iciye mu kuzimu ndifuka. Amashari kwiriye mu bantu, intambara zirabinjije, ariko icyo nkundira Imana motara ribanda ala bela ga ezalore de ga none guyereka ndi mugwamagagwa n'aba general akazagira ipeta akangura ngo ndifuza kwihana. Uri general ngwinyi weneje ibyangombwa ngwinyi fukama. Nubwo tutize cyangwa tuminuze ngo tugirizi cyaro mundibone takabuza bizaturengera ni nayo mpamvu umva tip Tega amina we umva amina we tip Tekara Iwasatiniki tose Ukimani umva ezanar de fe tuzamurasha umva Tega
mumanuke cyane. mwicare buke. Alo, alo. baheze bose kwa microphone natange haleluya zirindwi. Akira Bosco. Bankukongeza sha. Umukiranutsi w'Imana witwaga Yobu nawe yageze mu ijoro ribiwe. Umukiranutsi w'Imana witwaga Yobu nawe yageze mu ijoro ribiwe. Shout. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Nyuma hariya haleluya. Yes. Hari akantu nibajije. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Hari akantu nibajije sinzi niba namwe ari uko. Hallelujah. Kubera iki bajya batubwiriza hejuru y'ikibazo gihari twamara tukajya duseka tukenyekanya amenyo yose. No kubera iki? Icyo kintu njya mpora nkibaza ariko sindagitahura. Uku ari shababu yinjiye hano ikatwinjirana twese twoseka twoseka sikuza mwisho. Ni ibintu biteye ubwoba ko barabivuga tugaseka tukongorerana tukareba hehe. Nimba hari ikintu kiza kibaho ku mubyeyi wabyaye ni ukubona abana yabyaye bakura bakavamo abantu b'abagabo bakagira umumaro, sibyo? Nibyo. Biteye ubwoba mwababyeyi mwe mwabavandimwe. Iyi Bibiliya ibamo ubutumwa bwiza, none baratubwira ngo bazaboneshana bagereka ingo ku zindi tukama duseka tukerekana amenyo yose. Birasekeje. Uyu ni kanyamukwego se? Reka ntange haleluya nizo bari bambwiye gutanga Cyane. munyikirize Turakwikiza. cyangwa imureke. Oya turakwikiza. Twozamura amaboko twese. Hallelujah. Wowe utayazamuye se ndiwumvishe. Twoyanyeganyeza. Hallelujah. Tugiye kubwira Imana ngo Mana utubabarire. Hallelujah. Haleluya. Harundi wumvamo haleluya. Kubita baza nyitange. Mwica. Edezava. Tema. Komera rima tema sombera riba. Over. Over. Take it out. Take it out.
subize pasiteri mikoro asigaze kudusingiriza akanya ko gusopana. Amiga arabarangiye dusopane iyo ni hakika maze umuntu akandagira undi. ko tuzicarana nawe Akanya kari buze imbere turakinga ntawe usohoka. Tawe pana bijya byo kunyora abantu binyunguti ngo ararize. bagume hamwe cyane. Iri ni kanisa ntabwo ari akabari. Iri ni kanisa ntabwo ari aho twaje kurebera kabumbu. Iri ni kanisa ntabwo ari aho twaje gusekezanya. Abivuze neza mwene data ntabwo ndi kanyamukwego afite impano ye bamuhamagayemo naje hariyo nahamagawemo. Nimukizwe, nimuhindukire, nimumenye Yesu ari bugufi kuza. Itorero ntirigitinze kuzamuka, nyiri itorero azoja kuzana itorero. Jambo ry'Imana. komera Imana amashyi menshi cyane.